Mĩhang'o-inĩ ya kũnyihia mĩtino ya ngari barabara-inĩ nene ya kuma Nairobi gũthiĩ Mombatha, maabitha a borithi a kũnyabara ũigĩrĩrĩki wa ngari NTSA ũnyitanĩri-inĩ na maabitha a borithi a traffic kaunti-inĩ ya Machakos nĩ matabanĩtie mũngũrũrio wa ngari cia ũkui wa mũingĩ iria itakinyanĩirie ikĩro gũkorwo irĩ barabara-inĩ. Kũringana na kaunti komanda wa Machakos Isa Mohamed ũrĩa ũratongoragia birigiceni ĩno, thengia wa ũtwarithia mũũru wa ngari mabarabara-inĩ kwaga gũkinyanĩria ikĩro kwa ngari nĩ ũndũ ũngĩ ũkoretwo ũrĩ kĩhumo kĩnene kĩa mĩtino ya barabara. Hata enda Machakos hakuna askari kwa barabara. Sasa ndio mkasema hata mlitoa ile ililala, mkaleta ile mbovu sasa kwa barabara. Tutengeneze gari jamani. Amwe matereba na ene ngari arĩa maraikirio ngono na kũrĩ ũguo nĩ mokĩrĩire maabitha arĩa maratabanagia birigiceni ĩno nĩ kĩrĩa maugĩte nĩ kwaga kũheo ũhoro mũkinyanĩru wĩgiĩ gĩtũmi kĩao gũikio ngono. Na ukiulizwa inashikiwa nini auelezewi. Sasa kupeleka athiriwa for registration, gari zinaanza kung'olewa namba. Ukiulizia auambiwe ni kwa nini. So mimi nilikuwa naomba jambo moja, sisi kama mandereva, kama unashikwa uelezewe makosa yako. Before upelekwe kotini ama uharibiwe muda, afadhali ufikishwe pale upelekwe kotini, umaliziwe, utoke uende kazi yako. Hao ndio wanaangalianga mwananchi wa chini. Unapepa hata mbao hata 10. Unaokoa mtu. Lakini polisi akitokea huku ni matatu tu. Kwani sisi pesa gani? Askari amekuja, then hata si traffic, amekuja ameingia kwa gari na kanani anataka lift. Kaniambia hapana, egeza gari kada nimeshikwa nini? Hapana, twende station. That's not fair. That is an harassment. Matereba na ene ngari ici marahirwo notithi ya ciumia 2 gũkorwo mathondekete mahĩtia marĩa maramacũngĩrĩirie gũikio ngono. Wona akorwo ti ũguo maikio ngono rĩngĩ na mahingũrĩrwo thitango. Ni makosa kidogo, tayo kidogo imevunjika. Kawini sikileka kidogo. Hizi vitu ni vidogo. Hiyo ni kidogo. Hiyo tunaweza funga macho. Ni kama tunasema tuko blind. Hatuoni hiyo. Sawa? Tuko pamoja? Lakini watengeneze gari. Hiyo wiki 2 ndio nimewapatia. Kwa leo mmesamehewa. Kiribotera Kameme TV, Jitagwo Mwaura, Wagunya.